Okwa baby se me ka kire say ye nche wo afi no wabie wo fidie no ye the news no na ekogu ye a ye twa ye ho ba sima mienu ya yasa abai de adu so no ye de obon krata no na afi online stories ahodo a abeka ye nsa me so tie no ewie na ne owu pia na afi wako owu pia so otimi share live on Facebook/Adom TV extra ye da se papa se ben ejina ne naso ewa ha Mr. Benjamin Asante Dakon aka Omanhene aka Mr. Hitman aka hello good morning Ebiaboko yeah me papa when you baby ko no friend Krobia so me dia kasa no ampa Krobia Asante Kotoko Kotoko zaka ho se Krobia Asante Kotoko unti dia nti won hu me a wo friend Krobia da na metin my head no san wo jejo so you see that say wo mo ya de na wo pese wo ye bibi nti no wo le say di ne bata ho Krobia wo ya me van papa e crazy nti ena no pay the 7th of November a Tuesday na menya brese betimi ede enya hode sonkunam de mefu ato bo so me be na wotwe be miensa ni mato na jeje mu na wotwe pe me so ya de na wotwe miensa enye ka se be 6 months o dabi na wotwe miensa mato na jeje mu go enoma fifa family so no patentation na edoso be so the kwabna wo de abena mfa ni agro ne nebnada your odd number 7 me che papa no ba ha kweze Jan papa no bugu kunta na and then odd number 7 me nka say odd number game pack Mr. wa make ka ke bu hono obi akotwa senga number game pack mula or una person yi Mr. wa odd 7 and then benada ti wa de kwabna na bena bia Ghana ho mpae na odima ja wo yere ne o ma ne wadwuma to nkyɛn Ghana ho mpae say be koso maintain ya sunwie na yebenya akandifo mbe ne kwafo de amayen Mr. na yodima mpae uwia na de aseda amanya me say wa ya ma na afi wa dwene won so na oyere ne o ma ho very very important ti share so na maka o say how so ye bedwem on Adom TV multi TV so eye nonkunu mpa mu pepepe ne ne wadi nkra na wakoso ahwe bedwem wakoso ahwe Adom TV na akoye bna de apomudin ho nkomo ewo ho ye toasa nkomo na eye nhihye jashew we shew Benz nhihye eno akiri mo nse de agokansi abrodi ahosepɛ toaso na afi akwasi nsia de asemidi ka ba nkomo bi o ne edi ne krakrakra no ne de mpensimpensi mapia so na afi adawase 9:30 ne ene wawie de besa sro nse ene wie 9:30 na Adom TV de esan se wa ade a oyeri ntine yeguso a ye kosa kopem se wankasa obeda ye nsuma ye somo no de wonso be ye de aboy ne se wonso be di ye ho adanse a kire enyuma pa ye de ma oman Ghana and beyond ana pay de be ne se nsema wodo atojo de obokata nim de ebre be ma ye ho kwan plus ye online stories ana ye de bre na no pay afia man kwata makuru go su ni de hye a me na si akan ebra nya de capital no ebe kono esi akan ba yiwe chi kopi ogoso enti ese bigina me capital ni che afia man kwata makuru go so fo ya chiamo afofo nyina so ya chiamo ahima ene ahemfo wa afogina no ya chiamo ye house of chief mpemfo ho nyina so ya chiamo pempa ni de na beje chi ni wona ka ho nyina ya chi obi bia ebre ni I'm sure say unim dada say edu say abrewe dia ye che loto forecasters nkontabuo no ne parents ne calculations ne ethnic backgrounds all the angles no ye de adwuma it is the inquisitor there about who partners Baumia desperate minister caught wooing diasporans with lies o say edu say ebre na obia pa obia epese Dr. Mahmoud Baumia onya nanim Adom say obeka no ho say o mienko ne enko content enko kwa enwetimi 2024 abato na nti edi ni bi e baba no ye ma me eslewusu doctor ya o say edutum kojo opon kroma eno ameka chenze da o to ba se kwa de o benko pepro e mo mfafa odi maba ne ma menko fa time bro wo fine political career ye be ye oduom wu na mbubu wi o mja wo ti yu free santo kwa we na wo de ono wo ye nruye mfisa Dr. Matthew Poku Prempe Joseph Osei Wusu omrefi yewura onyina apostle onyina omrefi ono omo wo anim pa no enipa miensa apostle di anim pa apostle Poku onyina yeah ansana napo abetoso ansana eye doctor eye
Edutrum so abeso so. Oma mu di anim pa. But me no there's a surprise. They said the NDC for surprise eba. NDC. The new surprise and the new kid on the block. A ye likely says a maame no. Ya amfa ma maame na ebeto no so no. Eye Yewura Oponfosu. Oy hwan. Who say eh? We dey say who say true. Unim Yewura Oponfosu. Yewura Oponfosu. Unim no. Do be na. Amenfi East. Sa okay. Local government. Running the time. To watch NDC. Yewura Oponfosu. So Oponfosu for no do so. Yeah. Why you adwuma free sa pen so abisi ne. If I know me tie no. Me yam di me say bra say Oponfosu. But we eche na NDC for no ni pa bi no mo nim no. Sa. Di ni ho adanse o mo krata ba kama. Yewura Oponfosu. Okay. Say ye maame Professor Jane Nana. Say ekoba say yedni sincha pe bibia for nipa mienu. Is it nipa ne enan? Okay. Julius Debra. Eric Opoku. No man farmer krom. We that's what take you. Onu dey say na mi say yeah. Afi mo sa asana dey o. We say everywhere. Obia wona kuma o. Nanka oba me oba yi dey nanka me pe prof. Na prof di okwa ba ko pe amu yi na fi wa. O say dey ase mo fa ba. Say mo man nsa nko bi. Enti ne na so say second anya ye dia na ye say oh you are ye. Na mo dey no ko ba ko pa mu. Ara fe yakote. We say God for obia be hu say eba hafo no na koma no ho me kamba si ka ye we dey eti nipa nine Jena na dey edim Oponfosu abeto second. Okay. Eric Opoku ni Julius at par omo nyina bop so pampa. Interesting times ahead. Yes mo nyana mo famba na obia wa sumonyo na adwuma ne start sa here attach as well the late Akutampa ho adansi papa bra mo call 1 week. Now no 4th of November yana bra Sabre 9 MPP amanyoko no so I am very busy. Ghanaian Times, let's build thriving blue economy. VIP appeals. Dr. Mahmoud Bawumia say, leader of the New Patriotic Party, was here when I am my Isika Samutu Triano, Bibia Edibiano, Intimingina Pampe. Now, Benny Manso say, exclusive interview on MPP presidential primary. Vice President Dr. Bawumia's election expected. Alan Chamantin and the Gusua or Kase. I say, Bibia Edia Dance. That way, they don't want it away. Dr. Mahmoud Bawumia na bibia di adances ono no baba be kan for ama MPP amanyuku no nkomo bebrewum omo say exclusive jibre na kenka oko page 30 now. Provisional voters registration exhibition ends today nationwide. The krata oko hwehwem we medi ama baba ko hwe be ko na medi me ko ne no meti today ne medi kan na be ko ne eti eno so was Ghana for last week me kan bi we no me kwae mo gaga na se na mankohe na pato wadaroma nkoda monkohe na bibianko. National Security Health Minister sermon before Parliament Thursday the apomdin so afo ne bambo so afo nyame admaya wada brashebedwom mo kono mo ko show mo matoto ma no. The find so the aba first lady calls for support to make Ghana stem fourth runner in Africa, and the new crusading guide say I will beat JM and VIP. Alan reacts to election of Bawumia. Alan Kojetre Manchena Akasem. Daily guidance so diaba. Bawumia ne ho kani mfo nyi darum se omu nyina apegya omu sa. Yeda mwasi de mu dia. Bawumia wo whip mama Akufo-Addo akasa. Ana fe nana de se onim no. Otumfo de ode osia oyo. Ene de ono ase me de atom ho so. Me kopesika so $10 million. Na fe me de abehe konfo anochi. Eye hospital. Nyoma bi etoto sin wonum no. Me bufu kra. Ha me pa yi pa. Ohina kasa bo wendi na otwemiensa kono na bebe $8 million ne no kwedie na ho brase the three mo pop up painting de bia da nipa ebe so mo boa na hinyi ni mo peso ye e wasa na daily guide so jaba oba online say bi won nti Adom online de ni enso o se find out why Oti region NDC wanted Bawumia to win MPP presidential election to baha de ntia NDC Otifo na o mo pese owura vice president winning MPP primaries in the presidential and so we need to read the obenya nyina. Now why it may be difficult for Kenya Japan to work with Bawumia, so Dr. Domfe and also aye who they say Yewura Kenya Japan a bed in pass over to me mampania be the achire aye dwuma no so ne de no
Kennedy Japan is the real hero of November 4th primaries, Martin Amidu. We know ye. Amidu na kase. Auntie before bedi bebano no akasa we. Now akoso modern village and so MP warns of acute food shortage and hunger in the coming year if some penfo anya won hye dia if no redu komua MP so enediwe abey. Iti ho asem ne bradomonline.com ene ensem bi so ewo mu a debre na so wadaroma kenken bi na ye benada fo nyina mu na mudi animu mfamu ye mu nto ho Assemblies of God Ringway Gospel die Gospel Center 14 days. Iti na say 14 days, right? On starting November 1. And it's 7 days. Yes. Ya another 7 days. I ain't baby. Okay, wow. Assembly of God will be done once se busuma mu die si ho. Emu na makuma ko du 9. Enye adwuma ketwa. O underrate avise onu ko kasa se die. Enye better o. Yeah, ba ko eri fa fam kra 12 2 3 6 na kwa no. What is your die na twetwon se ya na akomia beka. Obna osu nti ata akire kom. Bibi obi mala. Bibi ni wonti akwedi agudie mo ensamo toaso na afi ben's awareness eno ye health tips ye de ebro Mr. Yentie ni yi. On say ye be rap ebrem mi ade nti emi ani na ho. Na afi mambo atma so de ahosepe ebe toaso de ama asemidi kan wo ho komodie bi wo ho na afi pensem mo mafidie no koso na ha ye da sepa no